hadith 229 bab 229 afwan رياض الصالحين درسين استباب كوي دغل سامي الاثنين والخميس هورغول تنين الخميس أنا أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بلاندام عن صوم يوم الاثنين فيه هورغول إن يلاند تنين كون من براجوني فقال لا جابي سيم دهورا تنين ذلك أن يلاند يوم كون يلاند ولدت فيه دم جبنا من كوي تنين مجبنا ويوم بوئت إن يلاند دم من تنتين كدي afwan wa yawmun e nyalade buistunde minela ko etenen kadi minela wa unzila alayya fi ko etenen kadi alqur'ana won ko jippina e hoore antene nyande sappo e jeedidi suma e surat iqra jippi rawahu muslim kono non an adalli norta o hadise do dey hara an kadi masalan ko e alka ko e asewe jibinada ma ko e alatte jibinada ma ko e tenen jibinada ma ko e talata inna an kadi hida anniyade hoora nyalande nde jibinada nden ɗane laaɗo hoori ñalande jibina no ene laaɗo na on gootum hayso ko e tenen jibinaɗa naya hoori an neefi ko tenen jibinaɗa haray ɗon amara baraji aray ko bidia ko bakkatu marɗa ko ya hoor fi ɓay hoorgol tenen ko sunna rawahu muslim wa nabi hurayrata radiallahu anhu an rasulillahi ko jettanilaɗo sa sallam qala maki tu'radu l amal fi ka alkamisa kadi e ka tenen dalil mum o wo golleli ɗin weeɓitete ka allah waɗoyte contrat ndi yawmi ismain ñalande tenen wal hamisi alkamisa فأحب منهم الوئي أن يؤرد عند الوئي بتويته أمالي قول لي عند نياند دي ودويته كونتراندي وأنا صايم من كامل هوري عند نياند ويور قلت أنا يالكم سكمار كون إمبورتان رواه الترمذي وقال حديث حسن أن رواه مسلم كو إمام مسلم كفي لي حديث بغير ذكر الصوم قال داء جانتقل في ورواه وهنا في لي حديث مسلم إمام مسلم قد بغير ذكر الصوم تنون قال داء جانتقل إن دكو بيته كونكوربا من دون علاقة رواية مكو en faami important horgol tene alkamisa enen noon yeeyoɓe futti ɓen ɓe yiya en e alatte ɓe yiya en e tenen ɓe yiya en e talata ɓe yiya en e alarba ɓe yiya en e alkamisa yeeyoɓe kafe ɓen yiya en e ɗen ñalaaɗe ɓeygoli meɗen ɗin wonande marɓe feere fini kippa ɓe itten koƴe si yalten ɓe ɓe ɓannanayi en tenen e talata e alarba e alkamisa ñalaande ɓe sabuna noon woni ɓe andira en horgol tenen alkamisa aray watte jiili yo taw hara si tenen weeti hay so noodi ko ittire koƴe yo taw hara ɓeygu ma landata ene ɗum ɓanno ittirɗe ɗum koƴe ka hannde heɗon jogiti yo taw hara o adda e ngal landal sabu yiirugol ma horgol tenen jego o bete ma hay si tawna tenere ɓe e alkamisa yo taw hara alatte kikiiɗe e alarba kikiiɗe o landoto ene yomi ɓannu ko sulloron sabu sikkitagol makko sa hoora janngo ma sa hoorata yo taw hara yeeyeɓe kafe futtiɓen tenen e alkamisa nden ñande ɓe ɗuyta e moƴƴin ɗum itti ɗum kooƴe ɗum sabu hoolagol maɓɓe julɓe ɓen fof yaata nde ñande e ko nannditata e ɗum musidɓe julɓe faamike ka won aichata ƴettama enen aicha radiallahu anha qalat ɓe make kana laatike rasulullah ne laaɗa sa sallam yataharra himo heɓilotono sawmal ithnain horugol tenen wal hamisi alkamisa rawahu tirmidi wa qala hadisun hasanum haray ko ɗo woni ko wallahu ala wa alam haray ko ɗon ko dambugal ngal gasi rewtoɗen ha moƴƴa musidɓe julɓe numéro téléphone jiɗin ɓay koko yowodiri e korka ni ko neeɗa fensitede haray no woodi tan ko hatto jinɗa e ɓeyditanede mecce numéro téléphone jiɗin 657 60 53 09 631 60 53 09 628 même numéro wallahu a'la wa a'lam.